Cena belog luka na pijaci za mart 2022. godine. Cena belog luka u Beogradu kretala se od 600 do 800 dinara po kilogramu. U Kragujevcu od 450 do 600 dinara po kilogramu. U Loznici od 600 do 800 dinara po kilogramu. U Nišu od 500 do 600 dinara po kilogramu. U Požarevcu i Zaječaru cena se kretala od 550 do 600 dinara po kilogramu. U Šapcu od 450 do 600 dinara po kilogramu. U Užicu od 600 do 700 dinara po kilogramu. U Kikindi od 400 do 450 dinara po kilogramu. U Novom Sadu od 500 do 700 dinara po kilogramu. U Pančevu od 700 do 800 dinara po kilogramu. A u Subotici cena se kretala od 400 do 500 dinara po kilogramu. Za detaljnije informacije posjetite portal pijace.com.